Abusi aba mamu nyina ajo Makwaba eba MmaraNuSeSen. Aha eye UTV. Na MmaraNuSeSen de bia munti ene eba. Na ene unim Afia Pokuaa Vim lady me ne UTV. Ene ya papa no mpanifo akese amfie bebre. Oma som Ghana mai e despite media ha ene ye Makwaba ne ya ajo no na ya tena se ehun se nkofo wan sase problem. Ba ye mo bi antena mo bi esisiu. Na wo twetwe mu ya kan asase asem. Ene ye de asase wura no African Commission asan babio. Ene de bebie phone line so friend busa wa question ene na so sheda de asase nkrata indenche nie land title nie site plan nie ni nyina ye de aba studio ntu nim na ana wonim no bi di fake bedada wa ni nyina wa ho ya fa me vimle de Afia Pokuaa MmaraNuSeSen munti ne wa ha ti ene wa asase no ye beje wa de ama obi na pese isi wa ye beje ama fiera bi so na pese isi wa ode asase ama rent na bibisa lease o de yo ni nyina ne ye beka ho asem MmaraNuSeSen ye ba sisi a. Hey, stop! Stop! I buy you everything. Even your bodies I buy it for you. I buy you this way, and I do you so share. Why are you taking my life this way? Until before this way, but Hey! Why are you telling me this? And cut! Data, sorry. People know me, Acrobato, aka who knows tomorrow. Look, my profession is actor. People are always giving me encouragement because of my performance. This way chocolate drink. That is my secret. You just need only hot water. You just put it in. You just take it. Easy. Even it just sustain you hungry. If you take this way, never hungry. You can take it anytime, any day, anywhere, everywhere. Everybody enjoy this way. With this way chocolate drink, all you need is hot water. Mix and stir for a creamy look, and you're good to go. I love this way because it tastes so good. This way chocolate drink, MmaraNuSeSen. FDA ahwehwe saa edwadie nkrato yi mu agye atomu se eye. Eti abusi afọ Makwaba bi we eye MmaraNuSeSen etu o hwe o TV so abi wa sumpa na netie na gine wani we hu document eye fake ene de papa e fa asase ho say o site plan e na wo sanse Ghana obi asi so a efuto ba akopɛ na amaami ana wabusu afọ de ma se be mei obey unye sika fe bito asase wate ai ene kane na nanka mema na to asase ene ma na won sase akese kokuma se kohwe sase o nya fa ye maadia obankran ha o kan shi makola ene agogoloshi ema ne premanfo omna abrosan akese unina ye omodia na so krata na nya obeyi adwuma na odi ama obi na wadi ene nti ene aba no nti hwe TV no so obon sa number bi esu e wo honom hwe number no na fefe na odo adwenche na aba ana wo question abeto asase wura land commission for nankasa ometimi acheche ni nyina mu ache efa me vim lady Afia Pokuaa sedan koma production team no ba seda kese nso koma ni na Mishka e wo East Legon o madama ene we ga kese etwaguo ne ade nyina but na de asase asem nti menye yikra wo ho opening kase a ona principal lands officer e ma lands commission yora Timothy anyido e wo studio hanum say ye ne betwetwe nkomo yora anyido nyumere good evening yedase Kwaba so eneso de wa boy pa wa me hu say waswa accoutrement o say cameraman no kwa close up shots asase document akese a wo de aba say de ba obi abe hu asase de papa ene de papa last week ku chere niam bebe de ya asase ehun se me wo hu e nto aso ene o ka say obefa fi de di kan kra no so okoye search mpacho e mfa free honum mpacho yo de ne be ma search no be ne he yo ene ye mechia etifo ye mo asase ya bana omuntini ye wo ha ye be ka no ye ka search asem last week no
ye ka site plan asem and ne be sha ase a ye de be ye search no how the site plan no site plan na ba nti site plan ni ye hu wo a document mu wo hwa won say site plan na wo ha ye de mu di we box no obehu say dia eye nipa ne dia ankasa no ya um ka say edged in red eno no mo dia the red fa ho nti document obehu ti nye nyina dia wo hu nyina na nipa ne dia e bia dia be mark e wo so no ene na we a sample of site plan but that be focus na cameraman ma close up shot na ya hwe ni ye site plan baby a ya mark in red no no so wa utifie no hu baby a mark in red na ya mark in red na ye wo asase no nipa na asase na o pese o nti by force okoto asase a we site plan e wo se wonya bi site plan we na obegina so na e nkrata na o de beba lands commission aba be ye search nti we die ehu hia pa ba o lands commission na se unkuta we ni bia obetimi ay search no search ye nkrata mu no we nso na obegina nti wo de wa no ba na wo se asemesi e wa asase na o se oton amame eno mboa wo nti no site plan ne die eno so na obegina ti o se wo je site plan fi asase wura na o se oton amame kan ansa na waba wo hwe site plan na ya na nkofo de kakraka ba si o we nipa ne si ne die ni nyina eno no ye obeti pate no obetua sika e fasa asase no nyina na so nko nim dia ode ma wan kasankasa na nanka dia fa ho no na ode be ma wo ene ne ketwa ya e dia ma wo ntie no nti se asase wa na ma o site plan na e kire se enye ne dia ho no enu kire se enye ne dia no kire se untimi nya kata na obegina so dia be ye search nti na kire se eni se utua sika na kasa na ye tie ba imprendo do no a na ne ye ka no kofo di kan wadi ano we twi ni sikewi ansa na ye be ma ne ndenche nti obehu site plan no kane no we di ano ewie etua ka ewie nti no obeba so ba be search no na ni sika akodim nti no obeba be search no se ba se nye nipa ne dia na se nkrata ni mu ne ka ade fofo na ayedin because ni sika akodim honum na last week wo ka no lawyer wo ha ne ebon komo na wo kase sana na wo ye be new demarcation be ma new plot because usika akodim dada nti no say wo ye search na anye yi a ene ese ofre from into free we no so now the quiet search ni wi a na wo ko he nti search no wo de site plan iba no lands commission for hwe so na de wo mo krata nim no mo de be ma wo last week no ye 2 year for say unjina search no so nkwa wo be sa so kwa asase na so akoye investigation bi wasase na so nti ohene ne kire ose na asase nyina na wo ututu wani ututu wani nyina na wo hwe obi de mbo bi eguso obi de block akra eguso foundation kakra bi da ho sane mani nyina e ma wa etimi ma wo hu se asase we bia na obi aba so da bia na obi ye bibi wo so bia ohene na akwa wie na obi afro se obra asase we nipa be nan abefa ho nti no nje better say o koto na o decide plan kra o say o koso na o ko busebusa anko no ne kan informals so yes I inquire in fact o hwe accountant ni na nanafo o mu kwa o mu de be ko gina asase no so o pese o mu kire say o mu dia na o mu dane ama o nti no say o koto no nipa tete ba bi na o ka say o side plan no de atwen ye wie ma o wie na o tu ansa na wakwa eno no ese say ma o idea bi say nti pacho land site plan no o de akire o but e de na wo so e be mo ho say we nye fake because e da no ka say fake so wo site plan bia na nka e say license surveyor na sign na license surveyor no or the signature be sha asie ma so no ko fon kata asie na license surveyor no no signature wo ho no correct and the be dia na say papa yes license surveyor na fake license fake surveyor bi de no sa na no na ya chire no obetimi abe inquiries wo ho a obetimi aye association of license surveyors wo ho surveyors wo land surveyors wo geomatic engineers na pacho site plan no e ka wo ho eno wo koya nto ji so tia no na ya na ahemfofo ana asase fo tonfo bebre ka se mamisika na menye site plan na ma because se nipa no ye na se wako doctor ho hwe ono so no obe charge u bibia ye nti na ya na omo kasa ade na ahemfo no ene omo to ade no mu ni site plan dada enti na na me ba ho no se na nka o hwe pa nka sa na nke set ye wo dia wa pe license surveyor wa ye wo site plan wo ukra site plan ti me dia ma wo ko hwe mu na ye ma wa ni yakoye nim bana so dodo na eni bi
Yeah, sometimes I hear from so. Yeah. Nti mo e ka mo je no site plan no. Well, who contact license surveyor depending on assassin baby I ne boshe ne angles no more charges are omoma. But average a boy mo je. So license surveyor depending on ejuma or person or ma wo. E be approved plan, e be just a site plan cursory one on person or the so the prices range. Yeah, I'm very but once you contact the person maybe 400 maybe 1,000 4,000 depending on what you are looking for. Now but Mr. Nido who can say nipa no the site plan baba be search e wo more lands commission mo pacho eno be search obetua mo ana pacho wan obetua average cost for search is here 55 Ghana cedis 55 Ghana cedis pacho bibia o Ghana okwa but now so assassin so no assassin so member assassin so sin 1 acre ya na ne bo no e kosro 10 cedis be kan won intino 55 dey say ne bo ncha da nya den bia no correct ene dey search ah no tua obenya ho receipt goro boys bi eni ho pacho no your system improving no na me katin bia say quantity no your challenges ni ntino ya na nkofo person mo fa but oba miss wa ba ya kra officer ya kra oko eastern region oko western region oko northern region oko upper easter yes try new system bi wo ho ba we kra obenya text kra so what submit document into that improvements are by system no so mo kon high tech yeah other ones so current commission na buying na mo ni e bia software bia o ni pande land number so and so no ye ndu ho ka sen ka mo yes land administration project nka mo honom ne ye ko ba ye ndu ho nti pacho search wie na wo se bia nipa na ye ne dia obekọ he wa ye enu awie no ene ye ba indenture no ye na lawyer eramone ka ho asem no indenture no ne document ya ye hu he na me de we buy indenture no me de why site plan na ewie no na oni nipa na akokodi anu okay pacho me producer say me buta say search mo ya more timelines pacho and your timelines in fact say ya wo ba ye be ma receipt na obenya in fact me de receipt ba ko ba me hope say me njanto ba bia obehu say receipt ne so no ye be tro okoye search na ye ma receipt utu 55 yeah we ma receipt bia e be ma timelines bi was here say so ye 6 weeks say 6 weeks e betimi aba before that crowd now so before 6 in fact before ye start ye ko high tech no oba otua ye dina no ka kire oba ye hu se na enye nti ya ye be ma ye ho time so at least averagely na 6 weeks in sia there 6 weeks ye near now so aban ba ye o mo ka so registration bi ni 1 month ye tiso because you who say search na yanko for pen in tem there were challenges e bi no 6 weeks e bi nya ntem e bi so date me last kakra but that is what we are working towards 6 weeks there necessary one mo ebu abase we dia na say we near we records mo enti eno ni receipt mpacho sample we sample receipt keke nipa na de ne detail sample receipt bon say lands commission logo kakra bi oho bon say receipt na we obi ntumi ncha fake ngum mpacho fake die nipa bon die die yentimi hu omadwe mu na so ye die no features no wo ho I check na wo say nipa na o obe hu say lands commission logo no wo ho bon say barcode dia wo hu scanners ya wo ho je wo say barcode no barcode scanners scanned we bi mpacho enti no ba na ye die machine fake MPEG because any ti uba for inquiries ni die we see so yetimi hu say sana nipa nso atua fake ne dada say fake no that means wonu kutia o baby o balance commissioner wutia but also utia o lands commission pacho na lands commission no e was o bank cry ha na wa betua ye won cry your office origin bia o be in fact in other places like Temase your satellite office ho hono so utimi tia TMA hono TDC in fact new close to where the new passport office was Tema CC hono ne this is a sample receipt in other regions no ebia unhu ne say other regions like Volta is Brown Halfo bia unhu ne say but then also lands commission assurance so there no be was so there was by force who said lands commission assurance so there was we hu bibia express amentua ukoye officer nti free receipt no so you akwa we free online title
o side plan na wo de akona wo betua se na wo beko bi se etua ne de afi de akoye contract se oni contract oni asase wura no contract nti mo be dia no mu agree with price na lawyer na explain the contract of sales ani money na no de mu mienu mu ntim se mo land there be eno ne private transaction I just say lands commission e ma wa asase no because in a few places aban manage asase but why en we no na mo se ya de mo be enter into what we call agreement na nkasa agreement ni ya friend indenture sa amana kai ho no indenture agreement between asase wa na oton ama ho no ene wo awokoto asase no eno ni mra ebe governor mra na ebe di asase na ode ma ade ama ni edi asase wo ye ma landlord na asase wo ye eno wo agreement bi wa agreement no eno ni indenture no family mienu types by ye nananom nim tintin we na ne ye nkanetete no na tintin sei ye friend indenture we na kanetete no ne ye ni sei over time no wa technology obi ma otete asase o se wonya we bi wo enye tete asase nko abade sei na no mo ye no in the past but say mo change no enye se change no be ka say de hia ne dia ewo akatanim enye de we a ese enti patro tete de no kwade na ewo se ewom ina me ka say indenture bia say ye say you essentials in maybe say wom ba o mean say bem ene hia enti obi be ka say da bi wa ma me document here binding to me nje da bi enye no ti na me di mienu ne ba ye no say ye we you emra ne kire de say kum ti de wom nu ne hia enye the way I said okay nem patro fa kese no to from eno esi wani na fa ana da bi kese nso say bibi wa kire o ende me de be kire bibi me de be kire edu registration na ye de be kire enti no say wo hwe document ya me kure obehu say intro bi wom into this indenture into intro na wom no e kire contract ya wom mienu mu ntem ti obehu say obekire me ne wo ne ye enter contract no obekọ no the way onu benya asase no ebewom okay number of years say infidodo a ode ma wo anase say Lisa infidodo ode ma wo afeboss wa ba woni say constitution no che say is two land kra na untimi ntoma wa afebo and no constitution e ma ho kwan intine say lease ba like for a number of years ti we hu contract we hu say rent wo mu a lease a we kire wo rent say otua ye ka bibi covenants no ye law conveyancy decree kan intino de say wo ye me tenant de me so say me ye landlord nyina wo mu wo be wie a kire no na wo say site plan no so ye de ahyem site plan ni ye de ahyem no because na kire wasasa na boshe na kire wo say be 70 by 100 70 by 70 70 by 80 ye na be kire sa intino wo hwemu a wo be sa hwe ni medu anim no na wo hu be bia ye signatures wo ho inti nipa na ode ma wo no ye be ma amra kire say ese osan wo so a wo to no so ese wo di won sa ese bem na wo hwe a sa site plan na we hu no so ye se bibi schedule sad paper na drawing na ho and who description ye ka say no hu fa enso ya sia sa and who description description sa na kokko hanum ye 70 ebutinti ye say ha ye nyina no omode we tro nso wo nkata nim we nyina na ye di bomu na ye fe ne ndencha no nti bo se wa sign ni signatures wa na dance ni bi anim adansini wo mu se nipa na oton no wadansini se eye ohene a obon se mbana ka principal elders se ye busua ye beka se mpenyifo mu dimu ebusua nim sa se mema ya san kom bi wa ahens enkonwansa ase a woton no correct ye bekom sisi whether or not se ohene ba ko san ma wa otumi ton ana wo se ohene no any elders no ebusua mpenifo ni nyina kabom san ye beka obat okay ti obia wo witness adansefo wom obia bebia se wo na wo ton a bon se aye dot ne witness obe was adansini wo ho se wo so wa wo ton because asase ho sem de ochine bia semba adansini be hia intina adansini ye very critical for asase de nipa mienu entumi en sign mani nye wo sign ni wi adansefo wo ho intino we me timu because gofo timi ye no mu gya honom empty omu hye obi okwan so a edwumem wa ba na oba be ye no ye madansini mame but ane ma na we implication say BBC ne ye kata say umbedi adanse ni be na na wa ohun say ohene ne de ne nsa ahya ase intino enyem sa ne ma na see e fa ne serious kakra intino last week am lawyer ba ha ye bo nkomo ye ka say
ade we a legal document enya ade e see e fa no saa tra keke obi wo bi okodi asase no oton asase no na ohenini nipa bi wo ho anase nipa na oton asase no so sheponsa sha asema asem bae na ohwe na uhunu ubanso abi undi adanse na ma wenti na see etisa se ye na see edi adanse ni edi ekire ni ekokoye ha ti wo ye no wi a na chese mu nyina mo asan ase ewie na mo no mo ye mu die ewie ha then now mo afi na mo ti ekire page foforo bi so wo ho na ya adanse fo no na adanse fo na ye wo ha document o mo ye unso ma chocho ase de etia so ye fa no oath of proof se ade mu mienu mo aye mo ade ewie ha enti no now amra ne kire se high se court so court no muye like what they call an oath, an officer of oath. You make a court because in court tie the court, but then a certified officer of the court who is a commissioner of oath. Oh, sir. It's a say or yeah. You could side plan no kwa. What do you mean? There be. Only the plan be to decide, but side plan they say turning into in documents. Documents no. Number two, the automa una unko be to me the court and certified. There be because say. There be because so or signing my once and we would there's not a problem. Okay. At least you have evidence that it has been. But nanka we ni ye power mremu nanka se say our oath officer way or witness sit time amoya ade no. Say both parties have done this thing. Okay, ye ni ye power mremu but do na nanka for signing we then they go and give it to the officer. Na court so the next time. And the oath or my oath. It's a commissioner of oath. Nanka for tie the court back. It's a commissioner of oath. And that. See, I know ye cambo man after the ever say ukuta why you in danger na we are. Do you kata we are? Am I asasi we are? Obeti we kasa we are. At that moment no na contract between mu mienu no e bind mu mienu. Tise yen kan wo mremu say tise mu mienu nyina what I saw the ade ama mre e gada ho ne. Ba na mra no so kire say wo kọ anim na wo register. Honom na yen bebe mu wo no. Na lands commission. But do unya we dey wa be asasi we are. Na so ye encourage say why nye we no. Na wa ba be registration patcho abusiafo oguso aya wo hwe MmaraNuSeSen e wo UTV live na ye be ma frɛ na wo question bia said the obisi ni fiera asase ru ton asase man wawu ya ka ho asem but mami musa principal officer lands commission nyina ne ye dia besi ano se ohene se asase ne nkonwa asase ana abusua asase a but mostly say nkonwa asase enkran asase ensase no fan nkonwa asase entisa water region okọ water region ensase ne ye emusua asase nti abusua no betimi ato ama but enkran ha ba ensase ne nyina nkonwa na asase hwan na wo sign na tumi edi musa mpa ya to ama nti opanika say chiremu chem sanyido ebi agamashi teshi stool lands la asase nungwa lands say ye ton a hwan na wo sign na wo hu say we dey ya ton ama wo ye wo dey because UTV kwa chire ni nti nka say bibia wo Ghana ha bia no ebe ye busua ana se bitimi aye stool ana se bitimi aye individuals kra so hwe abakosemu a wo ye obi na wo ye oboa ohini bia no utimi dia asase chew kra nti no bebeda ne mumu wo asase bia wo nanana bia asase na aba to mo family nti no it varies ye ka say by force be ye nkonya asase there be families be in some trials so can e be volta na e bia na families more but honum so you can have some stools still on it, you know, depending on where you are. Inti yenko enim no, se ekoye se eye busua asase a, ana se eye ahemfo asase a, yenim se ebusua na na se ahemfo no ehwa asase no so ama nkofo bebre, so there's a position of trusteeship, ono no mo hwa ama nkofo bebre ni nti no. Emra ne kire se ono de nsa hya ase a, yese principal elders, nkofo mu di mu wo nkunya ne ho no, bear witness. Di omunsa be sha ase na wo be de hu nkofo mu ewo nkunya ohwa nkunya bia wo ye wo linguist ye wo ochame ye wo elders omo kan stu bia ne the way traditionally omo dwen nipa omo ye principal elders mo omo ha nti wo hwe mranu mu a yesese ye nkofo mu di mu wo akunya ne ho no mo witness se na nko yese ohene no nkoa o se akunya sa ohene nkoa ntumi ndo Debbie just say was penifo no sign just say ono ana sase a wenya on his own ansana omoka baba but he was ase dia and but that point was very important very critical akonwa sase a ohene nko ntumi nsan nti so ohene nko asan indenture na side plan no de ama Debbie impatcho nka se wo kọ na oni nimpanyimfo no nti bebi a obekọ a ahemfo sem kakra ho ka se o menkwa me no menkwa na me ohene menkwa na metimi ama no
enye saa na ti wo mmran kwan mu aha nti no hwa indenture nim no obo se ya twro mu no behu bofo yebeka with the principal consent and concurrence of a principal elders which is necessary for the grant of customary law which is with the attestation obo se ya twu mu se wo hia nkrofo we ansa na a customary grant wetimi a grant very important onipa no page usika just oh don't worry me na me ohene ma me sign ma and to dey bi kwa nya ohene no elders nso be ba ko bi no akoshe kona no se masan ma ana mienu bi o se masan ma eno so nye but emra bi wo no ma chese bi a ohene no oni principal elders ana mpanifo mienu miensa ennan ana o mu nyina nyansa emra ne nim se obia custom edifa from place to aid and chese e show but I catch us with the principal elders into no lawyers no assemble eno no omko amra omko odi ho asem eno no na court ni koku buare say nikofo na omoye no omoye principal na so omoye principal aha ba imra na nse what it says is that say a principal into wa wonim obi enim na konya ho wo dagomba wonim akonya eno so na ye problem because wa wo koto no wonim eho no amamre nti ohene ne dada so me na wo say me san a wonim say ba mame announce phone lines abusia for ubetimi afraid sisia because opening kase wa pa wunya no wosan ye school ni wosan principal officer asasi wura lands commission nyina ekuta no ye wo free akwa wunya ni brama brekwa san no aba no timpacho numbers ni 0505776635 0505776635 and 0302257909 0302257909 Pacho mami mono boko na wetimi ati asase wasem de e serious mami pa 0302 and cry code no 257909 and 0505776635 free o question bia yemfa me opani kase na won kire wo neya na obi ensisiw asiketu ehunu ya papa abrochefo obi ti ice mu ewo America Europe Canada za break ohwe Canada obi body ne moja wo ne body mu kra freeze now this carba na obi adi da bi enti ba me fa call misanyido ba me fa call na me msambra ho misanyido saka ayi papers bi ebeba kobi wo kofodia kofta hamburger yeba kobi good evening oh good evening me pacha ti san pani Pacho ya danya ko pass o so ka se fi kofodia ho kofodia beto ma na access rodai Srodai enti o question no yeah me person me hu say ndencha no unya ndencha na ubetimi de no a legal document ubetimi me pacho ma me kama say me pass as bi wo company bi no mo ma me ndencha later say yekoye construction no na im say na mo see problem e kakra e wo after so even though no am me ndencha no nti later no na say judgment land na problem kakra ho see company no im say o my say they o me say am me relocation akoba bi fufura say ho no problem ho even though ndencha no so e wo ha see a da ho a document on the land nti me pese officer e boa me kakra na e na me maninya no ma wate ya dase nti no en ne kan no indenture na owo no e cover asase na omoye so omode ma no but mo ahu say problem aba ho no mo so be sesa ma na ubetimi ekura sa indenture no nanso yes some ma replacement na that one will be of no effect but now so at the moment the only contract only omo until you get a replacement that's what any contract am replacement you can always just let go of that one but nya ndencha na ka so de ko check sampa omo dia na ka so check even before obe enter to contract no eno na e bia ye nim say oye ya ta abusa fo so betimi afre na wache wadwen na chese wetimi dey question about betudwa asase problem bia yera Timothy Anyido principal land officer Mallands commission na wetimi ache omu simple kra na we hu say the ensem no etie Mr. Anyido o say emra bia ni won ma che
lawyers no elders in penifo no by name maybe a linguist way anyway just says principal ma me fa brother Daniel me ba na ma babu say elders no so betimi aton abra o hene ne nka ho ana brother Daniel mpacho good evening o fine evening o man mpacho ti say boko na so mpacho nyakopon adom mpacho enti o question no yo na nka me bi say in case we saw land na ebia na omudi paper na ma o ba actually no more say almost a plan that when so that's what cost no ne we plan na we kita dada na enye tuma na dey na we year past that. Okay, good question. And one egusu kan say once amuka say almost asase na ma no that means asase na woni ukwo check hu ye hu bibia no enye endimu sese so until they give you a new one na wetimi akoko check it na we sure na ansa na omasan ye ndencha na ma na we ja other one and na nkofo mpese omujai old one nim sa mpese omuso na so omukse problem wo ho na omujai ye no dia den ese otimi de to nchen and then patcho question na mbusa say ebusuan penny asase bi ebusuan dia ebusuan penny betimi aton asase na bra ebusuan nim na o de wo say oye djuma ma ebusuan nti na mbra ne chese ono ne impanyinfo e webusuan nim say me clarify we say ahemfo no some areas bi wo ho no ma enya ahemfo no ehwa asase so per se fa ye call northern part of this country kakra ye call other places enye ahemfo no omo wotindana so mo nkofo a ehwe nti no eye customary area no area bia ne dia imra edimu wo mo ho so nipa asase hya ne nsa ne de obetimi aye na mra ne hwe ma me kofodia biom kofodia for no money abra asase wonsem yero obin enyu good evening meji osumini aba me pacho so ho ye de mpacho nyame na nso oben yakopon adaro ma pacho enti o question pacho me question is say o ye endencha na eteki abre ben ansana omawi that's the question this time ana say o ye endencha nso a eto nya cadastra na aso nya de cadastra umto e be cadastra that's it the compass bina bebeja asase no nyade so pacho tie na openika se yin ya no mumsa me fa na se o kan den chade na agenta na se woni nipa na amoto no ti se modia no na mowie ni wetu aka ewie dia nanka enke se mremu no nanka wetu ewie ni dia nanka se wonsaka one se so ye den chade asase ra na so ye ma technically nipa na oton no se wona wonim dia imra ogina so a wode ton wasase ni nti nanka yo no ni lawyer no na say eye mawo ha nti ohwe mra no mu a ohwe ndenche bia obo say lawyer solicitor na say bibi stamp enim so eno no ye mra no so ndenche na enye obi enye wa na otena odem na wobo so ohwe mra na say ye solicitor na say but say if assessor no ankasa ntumi ntina ne dem nye ndenche obeba mo no obenya ne on lawyer na omayam enye ye nye ndenche na in other areas be like in the northern region ye boa momo if you come for that help as a government agency no e betimi won boy be betimi dia mamo but e wo na wonim imra ogina so de ye wasase it is you and your lawyer who will prepare and then pachoka say why ye ndencha ne bibia wi obisa we obinso bisa cadastra ya ka site plan ho asem eno na ye ka e different forms of names but bottom line no say wo hia site plan wo say we site plan ya okrebu say signature me anu a approved plan o ye lances surveyor na assign na director of service ni representative nso assign hi so they no ka cadastra we na omoka dodo na for be ba so ma be register no na site plan no enye yanka say indimu the way to say imra na kire no e bia na lances surveyor bi pe na wa assign ba imra na kire say director of survey no intino no na cadastra na obeye na no so wo ho timelines was no lances survey odi be ma lances surveyor no or yet picking in money we are no be submit it our lands commission na director of survey na check it I say BBI okay but you remember we say machine na o kana by force say asase bi asese obeton no the machine be si so be pick o connect na sa pick ba ma me fa junior o kuma say bra junior anyu me good evening mo ado abuchen man oboko dey me dem ya Ghana hima ni baby akọ okay Ghana ma for pa me fichire ha ya na me ni baby how say YouTube hima ma to eh yeah pa chat say
The Dican and Ochia, lawyer Tiki, Mammy. Hey, ticket your boga, ticket on where guy or big man pa. Say tina we program mama say oh big man ti. No come masa pa no. Me kokra was me permission san makono. Me okwa so Junior Maharaj. Na masimi na ne say mpenufo ya mpeni oti o kase. Kra woman say 275 MPs yenyina Ghana yenyina MPs ase. Yenye problem bia wo assassin wo pe the court. Last commission for one other adena aban kwabutira I hope say dudona ya bantia. Adana Ghana ye dan assassin dudona ma hemfo ni bia sometimes ye kotonta na ko yemi mi asa macho fo ni ade aban tumem no ne na nan mo mesihye. Banka aban sunya half onsunya na part. Se de beya Manson no say ba na ka kwa aba street because we koto asase na say manso ba so a ekoko to a e de kwa aba ho na aba abaka me na say asase na asem na kwa ebibi bebre ade na ban otime mem direct no ne na nan bi nhihye no ma na no ma bi nsisa de to simi no asase kesi bi da okọ ye fro say mampo a sa mampo no asase na da ho no e ya asase kesi pa papa yo ka asase no asemi e no obo amasantema yenya samampoko no ye japade because anso ya asase do won ka bi asase de eji so kobusa yewura o otumfo na ndi antilanso fo de ombe mu anyeye why misanyi do mpacho en ba me fa bachocho to ma fa Kennedy o kaso bra Kennedy enwem mu ajo mpacho ya ni mpacho so ho ye de na media chain na mpacho kaso mo traffic ne de ya mo tete o traffic no pa Pacho your question. Free Accra Malam Junction and be to butu and traffic room ka ba tunya try the back as well there. If you say there Pacho your question opening. Yo man me Pacho me student can me see say bisa ba penny say auto asa. Oh, opening o credit na said. Kasa. Me Pacho auto asa free estate development for one month. Na amaka jo say assassin be ti the amount na mum actually ni aye indenture the amount but assassin the enya the amount so betime yeso adwuma it is actually no more the indenture ne ba yenso yan go school ya yes say ye bobla ni bi ni apa assassin say ne be nyi be di tiato na say kwa kwa assassin no na actually na answer ambassador no ye eyi di amayan na indenture di amayan ni a ma me edan na me si so no se pa che hu ko ban so bia a good question. A good question pa Mr. Anyido ma me fa free ono no ho asane akokuma say nanka oye ni yie dia ni yakbo ho nsem no nanka o se onya ndencha no krata na edi mu ansa na wesi dan na do na bitim ka se o satisi wo satisi a mema ene ya na santa edin o ma krata no na eho asem a na akoka wesi dan yi bia oteso ana o chena bi na manso bi aba so aye se kire o document oso na ayedin kakra ntinanka ese ye ni yie dia nanka ese ma won dencha ni dikan sana ya dia ma nanka ye ni yie dia sana nanka ese ye no baba ko na ebusa say ade na aban yin sase ni nyina ndi ye ka say ye nyina ni age atum e wo Ghana in fact from independence time say ni e pese ye no in fact wo hwe constitution mu we ye mran edi ni mo Ghana provision wom say ye be say aban benya tumi obetimi di age asase efi nkrofo ho e dia ye what we call a power of eminent domain nti ye nyina eno an ye dia yakosombo dam eno an na oba oba oji a esese aban e ma ye ka compensation esese nipa ye agi efi ni ho na se e ma no sika nti wo hwe capital nyina ni bebia yesisisi dan na dodo na aban di ni tumi e de ne nsato so etua nkrofo ne bebi e na o defend ye university si ni ade ebi wo ho ate se Kumasi de na de mai no bebi odi wo so ba se yi ensase e wo ahemfo ho na omoton no aban betimi akoji well aban betimi de ne nsato so but ye constitution ka say there must be a compensation for it enti no wo de won sa ato so na se sika ha se sika e wo obusa ade na ni aban nye no ntua compensation ma manso nsi eni e kan say wo hwe ye French ne besa Ivory Coast near there because of policy of assimilation and can say they are French for the buy omo de omo sa to bibia so that's how they went but bibia British for no colonize ye ankona sa ye de ne say they are binding to so ehia yen no ne age
yema ahemfo no nso ne yema almost omunye but me katem bia say ye kan tem bia so ahemfo enya ahemfo bia na enye sa ha ye kan asase bia wo manage bia wo timi di mu no kore no asame mba ho ye timi set example bebria places ahemfo na manage but eseme ni ho unya wade a wenya wade eko bia mbo mu ntem dia ende omo ye okay but ebiu na asem ne ba ha na si pacho o kan say unya indenture ne ewie na waje obede na onsa kan eno ma wo ya asase wa na wo so unya land title is there a difference between land title any indenture na no enti wo ba indenture no ne ye dia wo contract na wa be mu na ma kira asia ti land title ne say wo ba aban ho na aban dia se ne nkrata mu ama na say ha na land title no na me di 2 documents by ye 1986 na ye nyina ye ti ase say ye be ko a new way of registration no na ye land title nti no ye wo in crime ye bi o Savalugu pilot kakra ye bi wo Ashanti region kakra ye bi wo Winneba ye pilot kakra bi wo ho those are pilots ye hwe ahwe se nke be di mu but all other places no ne wo mmra foforo bi Land Registry Act 1966 and govern honom no unya to say yadamfo okofodi ofre yin say unya land title certificate say nti we ni land title certificate no nti no we ni na unya unu so we de oya asase wura so what register we what is it per se ya me distinguish between asase wura and the registration because contract na ode ba aban ho say aban indenture na ode beba be we say no menti wo hwe document am kra mu say indenture na ya copy dia shim say conveyance ya ka say dia ma afepo bia unhu we womba most land title certificates we hunu na indenture ni shim enu so ne gina so a aban de ne nsa ahya ase a waye land title certificate no the bellet or the bellet abum sa no the kokone and seal but if ultimately the registrar no signature na word down and is very important was asia nti we no be daje enti no say odi indenture ba cheche mu cross asade fita bi bo esuru ho no enti odi enya hwe it's like a seal seal un se features na make catch say kofo timi ye fake nti ye pese ye no na ye nti un se nema nkete bebre wo ba bi bebre a obi pese o coat of arms no boso be wo so say asana sa seal fita no to an obi hu register ni signature so e wo down say na kokko no be wo hri say nti this lands commission registrar kon yes that's a registrar of lands no e na be sign nti we no ube who areas now me mention earlier on in crying Savalugu parts of Ashanti region part 1 Winneba there was a pilot there into those so areas are the areas tema ya ka greater Accra nyina so into we net ba bibia ni mu biom eno in fact into we no de wunya de na no into we say plan na kra na ode man no feature features be was so we nyina ye mra no de mra no se oye na na nti o dencha na ode ban no ebe go through process we are na wenya land title if you are in the land title areas we be say me kire other one kire me say ade na me hu say dencha we ye won niam ya trotro we kire no han nti other areas no wo de dencha ne kosa na ye registration we a obenya dencha ne bi ye be fa copy niam wo dencha ne say about obehu say stamps ni niema bubu ekire nti no any difference no so that obi wo Koforidia na obi wo Kumasi nka say other parts of Kumasi or maybe other regions nka say menya we ya na che say menye that be enye sa wo de nature be kosa ye be ye registration we abun say aban nkanta ni bi de nsa be hye ase no waye ni me bi nti eno so na mpacho yellow one na wo no ye de yellow card na we de me de bae nkran obi a waye land title dada nyina be hu say we na we ye akokɔ strade ni nti no yellow say ye katwi say akokɔ strade ni nti na ye be wi ama won so na land certificate nso ya akokɔ strade ye na nkofofo say omunsa ka we ya omaye registration na wi but enye sa we no ye ayese hospital card o ba ye no o de document ma ye nti ye mawo every time I'll be bandu say we ya tro number bi was ya tro di nti we no nanka wo de ba abe nti we anya asasi wura document there be we dey why submit no ene e ma wo bibi say wo batem bia we the way ba nyemi bi wo so a betimi ahwe so ahwe bibia eduro say na net na so ye wie nso a we nso ya akokɔ shade nti ya na nkofo adwen ne say o bu say o ma ye du ekire medu yellow card na je say
dia waya ne say o de document na lodge with us intina na eko ye nim no na lands commission who say ye na sign intina ye move it to receipt system no kakra so that so ye bebem we who say wa be submit okọ ye wia na onya yellow. In fact, and Mr. Nido, the Uncle School, that's it. Yeah, fire last comment. Yeah, Bibi or Honoma was so onipa. SCA ya doso. Bien pan, I'll be I mean, one, I mean, kind stamp duty, no, and no, yet critical, no, so also say stamp duty. No, but oh, yeah, indenture, Nivia, won't say stamp view her, into no buy a what. Land valuation division with the stamp duty is a requirement of law. We are very critical because un stamp a document, a court class won't mean for documents. And when you ask them, I won't mean for attendance evidence. It is very, very important. As I say, I was for any the best year say, opening Timothy Anido, a principal lands officer, my lands commission, and an ordering cratering about here site plan, here indenture, Usabeka receipts. And sana or no crown your land title wa chemu mienu nyina yesrew yan fa futu no open question bi a pon program to me frame me do be ko Mr. Anyido ho no aboa ama obia sisi obi 2020 de obra o so wa odidi e fa me vim lady Afia Pokuaa se da kese enko ma Mr. Timothy Anyido principal lands of some time do ye da se bebre ye da se pa yeah, that's it. Forestry that oh, there be also that. That's my moya kwenya na yetimi aye na your offices in so origins ni nyina nti no say wo bibi na bibi kire wadwen a ense say ye wodin say obekọ na me sure say ye bibie ye doors na so ababe. Abon for empathy anu say ne na mase e kire beto aso. MmaraNuSeSen ni mpatwa say that kese nkoma production team sister Sika Abnesika on head order anoni cameraman ni directors ni ade nya executive director wona BS ni so ne father Dixon yakopon share obi yakopon ya adema e beto aso efiada but channel pa ye be share critical issues ye de bebro UTV e mamu nyina de yi